iqhawe nelalisebenzisa umculo njengesixhobo sokulwa ingcinezelo yobuhlanga. Umculo weliqela lesicathamiya iLadysmith Black Mambazo ufumene amawonga aliqela kumazwe aphesheya. Ukanti nangoku lomculo usenefuthe eluntwini. Joseph Shabalala through iLadysmith Black Mambazo use creative firm. Ifirm eqasha abantu qashe ngisho nabelungu, you know, and ngomsebenzi akawenzile usesente saba negqozi thina nanenja yaba negqozi. Mina ngiyahamba kakhulu ungoma busuku uthole icathameze egengencane esifuna nje ukuba imvelaphi yazo abangafune lutho ukuthi bajahe izinto zaphesheya. Abaqhuquzeleli bathi lo msitho iza kuba yinto yaminyaka le. Benesivumelwano sokusebenzisana neUniversity Department yoMusic khona la eEastern ukuthi we'll have a program esonto lonke esizoyenza every year ezobizwa ngeLadysmith Black Mambazo Week, whereby sizoba nemicimbi yahlukene ukucelebrate nokucommemorate umlando nempilo kaBaba uJoseph Shabalala neLadysmith Black Mambazo. Usapho luyalivuyela eliwonga. Ngelo ngiyasijabulisa namhlanje sila eUniversity of Fort Hare kukhona futhi ivumelwano ezisayinwayo ukuvumelana ngazo somndeni sisuleka inyembezi sijabula ngendlela esimanga. uShabalala walandulela eli kunyaka uphelileyo ngenyanga yoMdumba. Ndingulibaba lodada kwindaba zeSABC ndiseMonti.